Abere na mohoro ndereba a thabari ndaya cia guthii bururi-ini wa Uganda riu ni marenda kihonia gia gutura kia muhatikano wa rori uria wiyumbite muhaka-ini wa Busia. Muhatikano uyu ni wa kilomita 20 nginya itura-ini ria Kimaeti county-ini ya Bungoma. Ndereba aya marauga ati o muthenya watiruka mari barabara-ini ino no hathara maratungio na riu marenda thirikari nene imahanyukirie kihonia. Na pesa askari ama revenue wanachangia. Hiyo ndio shida tuko nayo hapa. Alafu shida nyingine njaa. Hapa unakaa tangu saa 10 asubuhi kunywa chai saa 4 ama saa 5. Hata kula lenje yenyewe ni shida. Naona matatizo tuko nayo. Kitambo kufuga kule ngambo tumbo imejaa gesi tayari. Hata kula yenyewe ni shida. Lakini sisi wenye kupanga foreni hapa saa hizi hapa kuvuka. Tutavuka kule ngambo ile. Muda wa saa 2 jioni mahali tuko hapo saa hizi. Sasa shida ya dereva sijui mbona shida iko wapi. Manake dereva ndiye ambaye anachangia uchumi pakubwa katika taifa hili. Sababu kila kitu, hata sahani yoyote ya chakula inaenda kwa meza. Hata kwa hawa viongozi ni dereva. Dereva hana mtetezi, hatambuliki. Mwanzo hapa hata chakula kupata ni shida, manake magari yako kule kichakani. Mnaanzia jambo kwa kichaka, hakuna chakula, hakuna duka, hakuna nini. Njaa ni kubwa zaidi. Kwa hii serikali mpya inaweza kuomba shida kama hii tatuliwa. Sisi tulikuja hapa tunakuja na kufuka. Hiyo yetu inaweza kuwa raha yetu. Kuna jam kubwa sana ya kuhusu hizi Rex. Hizi Rex wanaweka wamedelay mpaka unapata jam inakuwa pale. Kwa nini Kenya peke yake jam inakuwa kwa port? Port inastahili mtu aingie 30 minutes na kutoka. So hii wana create hiyo jam kwa manufaa yao au wafanyakazi wenye wanafunga hizo gadget. Ya tatu ni hapa boda. Hapa boda unapata jam kama hii. Jam kama hii ni ya nini? Kutoka Malaba mpaka Kimaiti. Tuthie county ya Kakamega kuria arume county ya Kakamega ni marathingatwo kunyitanagira na atumia ao magithie kliniki cia atumia airetu na aciari niguo magiage na mweke wa kwamukira mathomo megie ugima mwega wa mwiri wa atumia airetu aciari na nginya tukenge. Kuringana na maafitha a ugima wa mwiri kaunti neno mitugo imwe ya unduire ne higagiriria arume gukuruhana na uciari na aige ao makahuthira guthingiriria atumia kureherwo ciana micini undu uria uigaga miturire ya atumia na tukenge ugwati-ini. Mutumia wa gavana wa tene Priscilla Oparanya ni oritie ruhonge rwa wathani wa matura na makanitha mateithiririe kuhitana na arume aria marauha tuiretu kana airetu marithi wa miaka yokro wa miaka 18 ciiko ile irathie na mbere matura-ini maingi kaunti neno kuonyesha ya kwamba ati huyo mtoto kweli ana belong kwa hiyo uko, na tunawadiscourage, tunawaambia hizo ziko outdated and ziko very dangerous. Culture ambayo iko kwa makanisa ingine ya kusema kwamba sisi tunaomba tu atupeleke mtu kwa hospitali. Nataka niwaambie kwamba it is high time tubadilishe our attitude, tufunze washiriki wetu manufaa ya mama kwenda hospitalini. Katika hizo clinics anapokuja tunapima uzito wake, anapimwa vitu nyingi, virusi, anapimwa mtoto amelala aje, vinapimwa kiasi ya damu, kiwango ya damu, so that by the time anafika kujifungua mama awe na afya. Njia moja ambayo inafanya watoto wetu wanapata mimba za mapema ni kukosa pads. Kukosa pads, poverty, na tunapata ya kwamba kwa sababu baba ndiye ambao tunategemea katika familia nyingi, hao ndio tegemeo. Tuwahusishe ili waweze kujua umuhimu wa hizo pads. Ndio teenagers wetu wasipate mimba kwa ajili wanatafuta pads kutoka kwa wanaume. Mubuga wa Githunguri Gathoni wa Mucoba ni areheire faini ohwo na ekoirwo aria mathitangitwo na makanyitwo na mahitia manini. Kuringana na Gathoni, ohwo aya ni aria manyititwo mari ariu mathaini motuko mahitia megie wagarari wa mawatho ma barabara makiria gatakati ka atwarithia a nduthi. Komanda wa borithi mwena wa Githunguri Mary Kaimenyi augite ati ekoirwo aingi ni aria maremereirwo ni kuriha faini ciao matwarwo igoti-ini. Mwandiki witũ wa mohoro kaunti ya Kiambu Charles Gikuga wa Kariuki ari ceceni-ini ya borithi ya Githunguri kuria ohwo aya marekereirio.
Ngatho uranyamukira kuma guku session-ini ya borithi ya gicigo kia ubunge gia Githunguri kuria muthenya wa muthi obitha a ugitiri manyitanire na obitha na atongoria aria mathuritwo guku kaunti-ini guku gicigo-ini kia ubunge niguo gutigirira ni marekereria aria anini aria mbeu njithi mohetwo na manyititwo no makaremwo ni gukorwo makiriha faini ciao iria matwirirwo ni igoti ona iria ingi makoragwo makiguithania guku thiini wa session cia borithi na riu tukanyitanira na niwe OCPD kana komanda wa guku session ya Githunguri. Sasa unaona kuwa mkishikana pamoja kupigana na uuzaji na utumiaji wa mihadarati pia na pombe, kama itapunguza labda idadi ya kesi ambazo mnapokea za ukosefu wa usalama hapa? Of course hiyo itaweza kusaidia sana because mostly unakuta kwamba vijana wengi wanaingilia katika mambo ya uhalifu ama unywaji wa pombe ama kutumia mihadarati, wanaingilia kwa ajili ya ukosefu wa kazi. And naamini ya kwamba mheshimiwa vile ameweza kuchukua hii nafasi, ataweza kuwashughulikia vijana kuhakikisha ya kwamba hawatakuwa wasted, wataweza kujipatia mapato hapa na pale, kuhakikisha kwamba wanaendeleza maisha yao. Ko kiria weka muthenya wa muthi ni gia kwambiriria ikinya ria guthaitira mbeu njithi niguo mateithike na mitaratara iria yothe bangitwo ni thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa William Ruto. No njuge tondu William Ruto ageka campaign, arekaga campaign ya kuhutia aya mari guku thi, aya metagwo hustlers na igia wana kianini na iritu anini thiini wa gicigo giki kia Mount Kenya na muno makiria guku Githunguri ni mekubatara guteithio matigane na njohi na matigane na dawa nigetha magie na freedom. Iyo turoigaga freedom is coming, nigetha mahote gutumwo Garana makaruta wira kuria Garana irrigation scheme, matumwo jeshi na matumwo kuria kungi. Koguo uria ndeka umuthi ni kionereria ati uguo niguo thirikari ya Kenya Kwanza igwika, gutigirira ati ni twamba twanyita anake aya twa mateithia matige kuriefa, twathengia njohi icio na canga icio na bangi icio nigetha matige guciona na nigetha mahone tuhote kuruta wira nao. Na nindiragoca Ngai tondu reciria na meriria maria turari namo maguthura William Ruto atuike president witu, Ngai ni arakinyanirie. Na tondu William Ruto ni arokire Mount Kenya region ta guku Githunguri arokire maita matatu, no kararagiria andu aya kamera nie ni ngamuteithia mukire ki economy, mukire ki maisha. Tutire turate mwihoko witu na ni twitikite ati William Ruto oigaga uguo kuma ngoro-ini yake na ndatuhenirie, na ni twitikite ati Ruto ni egunyitanira na nie ni ta mujumbe wa Githunguri na ari angi twambe tutigirire anake ani mari ukwo nigetha tucoke twicirie horo wao mari andu cuba. Ni ndireciria ati we mwenyewe ni oiruo ruria tukoretwo na ruo rwa njohi na ni muraiguire akiaria na andu ona kuria turari mucemanio wa atongoria arairire ginya njumbe aria anini aria mena miaka ya 30 aramera ni ndamukania kunywa njohi. Ni muraiguire akiuga uguo? Ndaroiga uguo ni tondu wa gukena, araiga uguo tondu ni aramenyaga ati ithu twitongoria tungituika ni ithu turamenywo uguo ona aya matingihota gutiga, na ni njui ni ekwenda tunyitanire nake turute wira uyu. Na guku Githunguri ungienda guteithia nake ndungimateithia mari arevi, no mwaka mari ukwo, no ti othe arevi, hari amwe matakinyuaga, no aria nao makinyua tacio ngukite kuruta guku rucini makinyua magakinyua nginya aria matanyuaga. Thank you muno. Uguo niguo gukihana guku gicigo-ini kia ubunge gia Githunguri kuria andu ethi makiria anake na iritu marikitie kurekererio aria manyititwo mekite mahitia manini makahingirwo thero na wangi magakorwo makihingirwo ni undu wa kuremwo ni kurihira faini iria mathiete igoti-ini na magatwirwo no magakorwo meguikara korokoro-ini ni undu wa kwaga kigina kiu kinini. Na koguo kuringana na mubunge wa guku Gathoni wa Mucomba kauga ni ati wiyathi ni ukite na nikio arenda andu acio othe marikie gukungwira uhotani na kuhitithio kwa mutongoria wa bururi wa gatano William Samoei Ruto muthenya wa rucio handu-ini ha Inoro TV kuma guku Githunguri kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ngatho cia mwanya Charles Gikunga wa Kariuki, na hau niho twigwikirira gaturumu mohoro maitu miaraho ya umuthi. No ningi twarikia guikiria ndirenda gutware mwena uria ungi wa studio kuria referee mwenyewe egukorwo akiaraniria na ataramu a maundu megie mathako thutha wa kahinda gatari kunene. Ritwa riakwa ni Wangeci wa Muriuki, tinda wega.